Mwaramutse neza nshuti bakunze mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ikaze makuru yacu mu gitondo cyo kuri wa 13 ukwezi kwa kabiri 2026. Ni byinshi cyane byagarutswe n'ibitangazamakuru bitandukanye, ariko ari itangazo rikomeye cyane riturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Igoma, hariya risohowe n'umuryango na MONUSCO cyangwa se ubutumwa bwo kubungabunga amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Eric Prince, uyu ni ukuriye abacansho ba Blackwater, nyuma y'iminsi bivugwa ko yaba yamaze gutabwa muri yombi n'umutwe wa M23 mujyi wa Uvira. Amakuru rero mbazaniye navuga ko akomeye cyane, ariko mbere gato yuko tugaruka kuri amakuru yombi, ndaje mbabwire ko hari amakuru yandi mu buryo bwinshi make tugiye kugenda tugarukaho. Munyemerere mpere kuri inkuru mbabwire ko inzara iratemamara mu basirikare ba FDNB, no kuvuga b'igisirikare cy'u Burundi bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi boherejwe mu gace ka Baraka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barataka inzara, bagashinja kandi bakuriye kuba ari bo banyira bayazana. Abataka inzara barimo abo muri bato ya 11 ibarizwa umujyi wa Baraka, ndetse nabo mu yindi mitwe ibarizwa muri ya mujyi wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abaganiriye na Radio RPA cyangwa se Radio Publique Africaine bagaragaje ko iyo bagerageje kwinubira inzara kandi ibugarije bahabwa ibihano biremereye n'ababakuriye. Umwe mu baganira na kiriya gitangazamakuru yagaragaje ko batubwira ko tubarizwa mu mutwe w'inyeshyamba. Uwo musirikare yakomeje agira ati buri musirikare aba yemera amagarama 200 y'umuceri ndetse n'ibishyimbo, ikirayi gito ndetse n'igitunguru, nimugoroba irasiyo iba ari amagarama 150 y'umutsima, ariko buri gihe kandi basigarana icya kabiri cyabyo nk'uko abivuga. Yunzemo ko mu gihe kandi baba banandikiwe umugati, ni ukuvuga benye ati n'igikoma, kuri ubu batakibibona. Abasirikare b'Abarundi kandi usibye inzara banavuga ko bugarijwe n'umunaniro kubera kumara iminsi myinshi cyane bajyanwa ku rugamba batarya. Bavuga kandi ko ugerageje kandi gusobanuza ngo amenye icyabaye umuviramo gukubitwa ndetse no gufungwa. Wahaye RPA amakuru yagize ati tuvanwa ku muyobozi umwe tujyanwa ku wundi, umuntu wese kandi ugaragaje kutanyurwa arakubitwa akanoherezwa muri kasho. Aba basirikare bavuga ko kandi batigera babona umuyobozi wa brigade yabo werutse kugera ibaraka keretse iyo aje kubaha ibihano. Abasirikare b'u Burundi kandi bari Baraka bavuga ko bashengurwa cyane no kubona ababakuriye bacuruza ibyo bakagenewe muri uriya mujyi. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza atangaje ko yakoze iperereza ku byo bari abasirikare bavuga agasanga ari ibinyoma. Mbere makuru kandi mu buryo bwinshi make kugira ngo tujye ku nkuru yacu, reka nce muri Sudani mbabwire ko hari inkuru ivuga yuko muri iki gihugu cya Sudani, kimwe mu bihugu byo kuri mugabane wa Afurika, hari inkuru rero iturukayo ivuga yuko abantu bagera kuri 21 bapfiriye mu mpanuka y'ubwato. Byibuze abantu 21 bapfuye nyuma yuko ubwato butwara abagenzi burohamye muri leta ya River Nile mu majyaruguru ya Sudani, nk'uko itsinda ry'ubuvuzi ryabitangarije BBC. Urubuga rw'abaganga bo muri Sudani ruvuga ko ubu bwato bwari mu rugendo hagati y'imidugudu ya Taiba Al Kawad ndetse na Daim Al Karai, butwaye abagenzi bagera kuri 30 barimo abagore, abasaza ndetse n'abana. Umuvugizi w'uru rubuga Dr Mohamed Faisal Hassan atamatsinda batabaze kandi akomeje imirimo yayo, kuko hashobora kandi kuba hari indi mirambo myinshi. Ibiro n'amakuru AFP byatangaje ko abayobozi bo muri leta ya River Nile bavuze kuri wa kane ko imirambo 21 yabonetse. Ababyiboneye bavuga ko ubwato bwarohamye kubera umuraba mwinshi cyane wo ku mugoroba kwa gatatu mu gace ka Shendi. Itangazo kandi ryabanje itsinda ry'abaganga yavuze ko abantu 6 barokotse. Iri tsinda kandi ryasabye abayobozi kohereza itsinda ry'abatabazi n'ibikoresho byihariye kugira ngo rero ibikorwa byishakisha nabyo birushaho kumeza kugenda byihuta. Mbere makuru kandi akomeza kugenda avugwa igisubizo cya Olivier Nduhungirehe ku bihano bivugwa ko Amerika iri gutekereza gufatira igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko iyo bihano biza kuba kandi byakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwakwiriza yombi rwakakira yombi rwakwemera ibyo bihano. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yabigarutseho kandi mu kiganiro haye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, ni nyuma yuko hakomeje kandi kuvuga inkuru z'uko amahanga yaba arimo gufatira u Rwanda ibihano birimo biremereye, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirushinja kudashyira mu bikorwa amasezerano Washington rwasinyanye na Congo Kinshasa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe asubiza kuri ibyo bihano kandi yavuze ko ntacyo bishobora gukemura ku bibazo by'ingutu bimaze imyaka myinshi.
byugarije Kongo Kinshasa. Yavuze ko iyo ibihano kandi biramuka hari icyo byafasha u Rwanda rwakwemera kubihabwa byihuse. Ati ibihano biramutse kandi byakemura ikibazo cy'ingutu kiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ati nabisinyira ejo mu gitondo kare. Amakuru ya diplomasi y'u Rwanda yibukije ko mu myaka ibarirwa muri 15 ishize u Rwanda nabwo rwafatiwe ibihano rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23, ariko bikaba bitarigeze kandi bibuza uyu mutwe kongera kandi gufata intwaro. Hanyuma kandi ati murabizi ko hagati ya 2022 na 2023 nanone habaye gufatira ibihano u Rwanda. Ese byigeze bikemura ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo na M23? Ya intambara yubuye ati nyuma y'imyaka 8 mu Kwakira 2021. Minisitiri Nduhungire akaba kandi yashimangiye ko imvugo y'ibihano yafashwe n'inkoni y'ubumaji ati ntacyo yigeze ivuga. Muzima ati nta bihano na bimwe rero bibaho ku isi bizatubuza kurinda umutekano w'imipaka yacu ndetse no gukumira ko abaturage bacu kandi bakongera guhurura n'ibyo bahuye nabyo mwaka wa 2019 kandi bikozwe na FDLR. Ikaze rero muri aya makuru yacu. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na MONUSCO nyuma yaho rero uyu muyobozi witwa Viviane Van der Pel ageze muri uriya mujyi wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Goma. Akaba rero iri tangazo rya Viviane de Pel, akaba rero umuyobozi wa MONUSCO rero yagejeje igoma icyifuzo cyo gufungura ikibuga cy'indege cyaho. Umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango wa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO Viviane Van der Pel yasuye umujyi wa Goma bwa mbere mu gihe kandi kirenga umwaka ahageze icyifuzo cy'uko ikibuga cy'indege kandi cyaho cyafungurwa. Kajugujugu yagejeje Viviane Van der Pel kuri iki kibuga cy'indege mu gitondo cyo kuri 12 Gashyantare 2026. Ni ubwa mbere kandi iki kibuga gikoreshejwe kuva ihuriro rya M23 ryafata ubutegetsi ryafata umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025. Impamvu nyamukuru yajyanye Viviane Igoma ni ukuganira n'abafatanyabikorwa barimo abo mu nzego z'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari ku myiteguro yo gutangira kugenzura ibahirizwa ry'agahenge muri teritwari ya Uvira. Akanama kanoni kandi gashinzwe umutekano ka MONUSCO inshingano yo kugenzura ibahirizwa ry'agahenge hagati ya leta ya RDC na M23. Ibyo bizakorwa kandi kufatanya n'urwego rw'akarere rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka EGVM. Yagize ati ndagira ngo mbibutse ko mu gihe gishize kandi kirenga umwaka wa 2026 Mutarama 2025 nari mu ndege ya nyuma herukaga kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi nari muri Kajugujugu kandi ya mbere iguye hano. Nizeye ko ibi biraba kandi ntangiriro gufungura mu giciro iki kibuga cy'indege kubw'ineza y'abaturage b'uburasirazuba bwa Kongo. Ku itariki ya 10 Gashyantare 2026 umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix yatangaje ko MONUSCO izajya yifashisha ikibuga cy'indege cya Goma mu bikorwa byo kugenzura agahenge. Jean Pierre Lacroix yasobanuye ko mbere yuko muri Uvira kandi hatangira kujya abasirikare ba MONUSCO hazabanza koherezwa drone z'ubutasi zituruka kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo kandi zigenzure uko umutekano waho uhagaze. Mbere makuru kandi reka tujye kuri Eric Prince. Mbere gato yuko tureba n'andi makuru atandukanye babwire uko abacancuro ba Eric Prince bifashishijwe mu kugerageza kandi gukura AFC M23 mu mujyi wa Uvira. Umunyamerika Eric Prince washinze umutwe w'igisirikare kigenga wa Blackwater yohereje bacancuro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisubiza umujyi wa Uvira wari wafashwe n'abarwanyi b'ihuriro rya M23. AFC M23 yafashe kandi umujyi tariki ya 9 Ukuboza 2025 ikomereza muri centre Makobola. Kuva mu mpera z'uko kwezi ingabo zidasanzwe za RDC zo mu mutwe wa Hibu ndetse na Chita zagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'ihuriro zifashishije intwaro ziremereye, indege z'intambara ndetse na drone. Ku itariki ya 10 Gashyantare 2026 ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko amakuru byakuye ku masoko ane yemeza ko Eric Prince yohereje abacanshuro kugira ngo rero bakoreshe izi drone mu gihe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zikomeje kandi gukaza ibitero bigamije gukura AFC M23 muri mujyi no mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru avuga ko aba bacanshuro kandi bakoranaga n'abajyanama b'abanya-Israel bagize uruhare mu gutoza imitwe ibiri ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku buryo zakwitwara ku rugamba ku manywa na nijoro. Gusa ngo abanya-Israel bo bari bafite inshingano yo gutoza gusa. Tariki ya 17 ya 18 Mutarama AFC M23 kandi yakuye abarwanyi bayo bose muri uyu mujyi ishingiye ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zayisezeranyije ko nibyubahiriza ibiganiro by'amahoro bibera i Doha muri Qatar kandi bizasubukurwa. Icyo gihe akazi k'abacanshuro ba Eric Prince ni kagikenewe ku rugamba uko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo yasubiye muri uyu mujyi kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 18 Mutarama bitarwanye. Umwe mu bayobozi bavuganye kandi n'ibi biro n'aramakuru by'Abongereza Reuters yasobanuye ko aba bacanshuro basubiye kandi mu nshingano yabo yibanze bahawe na leta ya RDC yo kurwanya inyerezwa ry'amafaranga yinjizwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro
b'ibihumbi bitandukanye. Yagize ati bari bakeneye kandi ubufasha mu kwisubiza Uvira bifashishije ubushobozi bwose bari bafite uko basubiye kandi mu mushinga wo kugenzura uburyo umusoro winjira. Nubwo abacansho ba Eric Prince basubiye mu birombe by'amabuye y'agaciro, bivuga ko leta ya RDC ishatse kongera kandi kubitabaza ku rugamba basubirayo. Hanyuma rero tuve kuri iyi nkuru turebe n'andi makuru atandukanye, tujye mu gihugu cya Korea ya ruguru. Inkuru iravuga yuko Perezida Kim Jong Un, uyu nguyu rero akaba hamenyekanye ko Perezida Kim Jong Un yagennye umukobwa w'imyaka 13 nk'uzamusimbura. Urwego rushinzwe ubutasi rwo muri Korea y'Epfo rwatangaje ko Perezida wa Korea ya ruguru Kim Jong Un yahisemo umukobwa we Kim Joo Ae w'imyaka 13 nk'uzamusimbura ku butegetsi. Uru rwego rugaragaza ko ibi rwabishingiye ku bintu byinshi bitandukanye, birimo uburyo uyu mwana asigaye kandi aherekeza se ahantu henshi hatandukanye kandi hakomeye, harimo uruzinduko rw'amateka Kim Jong Un aherutse kandi kugirira i Beijing mu Bushinwa. Uru rwego rugaragaza ko kandi iri gucungira hafi ngo harebwe ko uyu mwana azitabira inama izaba muri 2026 y'igihugu iba buri myaka 5. Iyi ni inama iba ikomeye ihuza inzego zose muri iki gihugu, aho iba yiga ku mubano mpuzamahanga, ibijyanye n'intambara ndetse kandi n'intego z'imyaka 5 mu bijyanye n'ingufu za nucleaire. Umwe mu bayobozi kandi bahawe amakuru n'ubutasi bwa Korea y'Epfo, Lee Se-wong Kwene, yavuze ko Kim Jong Un Ae ari gutozwa kuba umuyobozi ukomeye ndetse ko ubu ageze ku rwego rwo guhura n'abayobozi ndetse no kujya mu ruhame. Ati Kim Jong Ae yagaragaye ahantu hatandukanye, harimo ibirori byo kwizihiza isabukuru y'igisirikare cy'iki gihugu ndetse aherutse gusura ku Mususan Palace of the Sun. Asigaye kandi agira atanga ibitekerezo ku byemezo bya politiki zimwe na zimwe z'igihugu n'icyemezo cy'uko ari gutozwa kuba umuyobozi uzasimbura se. Ku Mususan Palace of the Sun ni inyubako yagizwe igituro cy'abahoze ari abayobozi ba Korea ya ruguru guhera kuri sekuru wa Kim Jong Un, Kim Il Sung ndetse na se Kim Jong II, iherereye kandi mu murwa mukuru wa Pyongyang. Iyi ni inyubako kandi yubashywe cyane muri Korea ya ruguru kuko isurwa n'abatari bake baje guha icyubahiro abayobozi babiri bafatwa nk'aho ari bo bahanze Korea ya ruguru. Ubutasi bwa Korea y'Epfo kandi bwemeza ko Kim Jong Un afite undi mwana w'umuhungu mukuru kuri Kim Joo Ae, ariko se yanze ko agira ahantu na hamwe agaragara mu itangazamakuru. Rero aribyo bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma kuri Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa, naye makuru amuvugwa muri iki gitondo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye abanyaburayi kureka kwishingikiriza ku bucuruzi bw'ahandi burimo n'ubw'umuherwe Elon Musk, ahubwo bakayoboka ibyo kubaka ubushobozi bw'ibigo byabo. Perezida Macron ibigarutseho kandi kuwa gatatu tariki ya 11 Gashyantare 2026 ijambo yavugiye mu nama y'abanyenganda yabereye mu mujyi wa Antwerp mu Bubiligi, yifashishije urugero rw'inkunga leta y'Amerika ihaye ibigo by'ikoranabuhanga nka Starlink ya Elon Musk itanga internet ituruka kuri satellite. Yavuze ko Burayi nabwo kandi bukwiye gushora imari ya leta mu nganda zabwo. Akaba rero ari Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Uyu mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa kandi yifashishije urugero nk'uko nabivuze rw'inkunga leta y'Amerika ihaye ibigo by'ikoranabuhanga nka Starlink ya Elon Musk itanga internet ituruka kuri satellite. Yavuze ko Burayi nabwo bukwiye kandi gushora imari kuri leta ati mu nganda zabwo. Yagize ati iyo urebye muri Amerika usanga hari amafaranga menshi cyane bikorera ku giti cyabo, ariko hari n'andi menshi cyane leta ibaha. Emmanuel Macron yakomeje kandi avuga ko nubwo abantu benshi cyane bashimishwa n'ibyo sosiyete ya Starlink imaze kugeraho, asanga ari umwe mu bantu kandi bungukira cyane mu misoro y'Abanyamerika. Ati abantu bose bashimishwa na Starlink, ariko iyo ubirebye neza usanga Elon Musk ari umwe mu bantu kandi ku isi bamaze guhabwa amafaranga menshi cyane abarirwa muri za miliyari z'amadolari ava mu misoro y'Abanyamerika. Perezida Emmanuel Macron yongeyeho ko ibyo bishimangira ko Elon Musk ari umwe mu bantu bafashijwe birenze urugero, bituma rero asaba Burayi gushyira imbere gahunda yo kugura ibikorerwa iwabo byiswe Buy European, igamije kandi gushyigikira ibikorerwa mu Burayi. Yongeyeho ko gufata imyenda ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi ariyo nzira yonyine yo guhangana mu rwego rw'ubukungu n'ibindi bihugu bikomeye cyane mu bucuruzi, by'umwihariko Amerika ndetse n'Ubushinwa. Ayo magambo ya Macron ntiyakiriwe neza na Elon Musk, wahise amusubiza abinyujije kuri rubuga rwa X, avuga ko mu by'ukuri Uburayi ari bwo bufasha cyane inganda zabwo by'umurengera kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
yanditse agira ati iyo uteranyije inkunga zose leta yigeze kandi guha Tesla na SpaceX usanga zingana hafi na 1% gusa by'agaciro k'ibigo byombi. Ariko urebeye ati nk'ibigo bikomeye cyane mu by'ingendo zo mu kirere muri Amerika n'Uburayi usanga byarahawe inkunga ya leta zirenze agaciro kabyo nyakuri. Hanyuma akaba rero ubu ari Elon Musk yasubizaga uwitwa Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa. Duhindura ingingo, icyoba cy'intambara hagati ya Iran ndetse na Amerika amaherezo azaba yahe? Ubusanzwe nta gihe na kimwe kandi kijya kibaho ku isi nta ntambara ihari. Hari igihe kandi iba iri kure yawe ugakeka ko mu isi ibintu ari amahoro cyangwa se ikaba itagufiteho ingaruka zitaziguye, ni ukuvuga direct, ariko mu by'ukuri nta mahoro asesuye ajya aba ku isi. Hari igihe kandi ziba ziri muri bene igihugu ubwabo, guerre civile, cyangwa se hagati y'ibihugu n'ibindi. Gusa hari igihe kandi hatutumba intambara zigatera ubwoba isi yose, n'utagize ubwoba kandi kubera kudasobanukirwa ingaruka z'ibyo ntambara ubuzima bwe bwite agaterwa ubwoba n'ibihuha n'induru ziri muri iyo ntambara. Icyoba cy'intambara hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntigiterwa n'uburemere bw'ibyo bihugu gusa, ahubwo gishingiye ku karere irimo gututumbamo n'inyungu cyangwa se ingaruka gafite ku bukungu bw'isi. Ni mu gihe uyu munsi kandi ishingiye kandi mu bifatika monde materiel nta muco cyangwa se uburenganzira bwa muntu bubaho igihe bibangamiye ubukungu bw'abanyembaraga. Iyi ntambara iramutse ibaye yafunga kandi umuhora wa Hormuz cyangwa Strait of Hormuz. Uyu ni umuhora muto cyane uri hagati ya Iran na Oman ufite ibirometero bitageze kuri 35 ariko unyuzwaho ubukungu bw'isi bungana cyangwa burenga 20%. Uretse ibihugu bike cyane, ubundi bihugu byose bikungahaye kuri petrol biyinyuza muri uwo muhora ijya ku isoko mpuzamahanga, kandi petrol ikaba ifite ijambo ritaziguye ku buzima bwa buri wese utuye isi uyu munsi. Ibi ni byo bituma kandi iyi ntambara ikomera cyane kandi ikagira ingaruka zikomeye ndetse no ku bihugu bikure cyane yawo harimo n'u Rwanda. Iyi ntambara itutumba hagati ya Iran na Amerika impamvu zayo si za none, zikomoka kuri revolution cyangwa se revolution islamique yakozwe na Ayatollah Ali Khamenei mu mwaka w'1979 akagusha ubutegetsi bwa Mohamed Reza Pahlavi, akirukana kandi akabangamira inyungu zose za Amerika muri icyo gihugu cyari umufatanyabikorwa ukomeye cyane Washington muri ako karere. Aya makimbirane ya Iran na Amerika yatumye habaho ibyo bita guerre pour procréation, bishaka kuvuga igihugu kirwana n'ikindi ku nyungu z'ikindi gihugu kidashaka kandi kugaragara muri iyo ntambara. Aha niho Iraq yarwaniraga Amerika hagamijwe kandi kugabanya imbaraga za Iran zari zarubatswe na Amerika no gutuma ubutegetsi bushya kandi muri Iran butabona uko kwiyubaka ngo bukomere. Ariko muri ibyo bihe by'intambara nanone hari igitutu cy'amakimbirane hagati y'imyemerere ishingiye ku idini ya Islam, aho ibihugu byagenderaga kandi kuri Sunnism byikangaga ko impinduramatwara ya Iran kandi yabigeraho. Ibyo bihugu byitwaje imyemerere ya Shiisme kugira ngo rero byangishe abaturage babyo Iran n'ibyo, kuko iyo mpinduramatwara kandi yari ishingiye ku bukangurambaga rusange, mobilisation de masse. Muri iyo myaka nibwo hashowe amafaranga menshi cyane mu kwamamaza ibyo bice byombi hirya no hino ku isi, no mu Rwanda nibwo twamenye ko bibaho. Ibyo byatumye kandi ibihugu byose byo muri Gulf byishyira hamwe na Iraq mu kurwana na Iran, atari ukubera ko bapfa imyemerere ahubwo batinya iyamamara ry'impinduramatwara mu bihugu byabo. Kuri ibyo bibazo byose hari ikindi kibazo gikomeye cyane kurusha ibyo, ubwo Amerika itifuzaga na gato ko muri ako karere kandi habamo igihugu kirusha Israel imbaraga za gisirikare, kuko byashyiraga mu gusenya Israel burundu. Ibi byaje bisanga amahame y'impinduramatwara ya Iran yamaganaga ukubaho kwa leta ya Israel, ndetse muri gahunda yayo y'igihe kirekire hakabamo gushyigikira ndetse no gufasha gahunda zo gusenya iyo leta. Izi nzangano zose zatumye Iran kandi ishyirwa mu bihano by'ubukungu n'ikoranabuhanga imazemo igihe kingana n'icyo leta ishingiye kuri Islam imaze. Ibaho kugira ngo rero bitere Iran guca bugufi, ahubwo yatekereje kwiyubaka no kwihaza, bituma yiteza imbere mu bikorwa remezo, mu ikoranabuhanga ndetse no mu mbaraga za gisirikare zakomeje kandi kuba ibanga kugeza ejo bundi mwaka wa 2025 mu ntambara y'iminsi 12 nibwo byabaye ngombwa ko Amerika ica bugufi bagakora kandi dukoryo tunyuranye kugira ngo iyo ntambara kandi ihagarare. Guhagarara kw'iyo ntambara ntabwo byahagaritse impungenge za Amerika na Israel z'uko Iran ifite ubushobozi bwo gukora intwaro za kirimbuzi.
nta nubwo byakwiyeho kandi imigambi ya Iran yo gusenya Israel, bityo intambara kandi ihagaze mu buryo hamwe ariko ikomeza mu bundi buryo bwo gushaka uko ubutegetsi bwa Iran bwasenyuka burundu. Kuri ibibazo by'akarande bifite inkomoko ndende hiyongeraho na politike kandi ya Perezida Trump uyobora Amerika n'ikigo cy'ubucuruzi, igomba kandi kubona inyungu z'ubukungu aho iziri hose. Akaba afite umugambi wo kongera guha agaciro umugambi wa petrodollars, birimo gukumira aho BRICS kandi yakura imbaraga migendekere y'ubukungu bw'isi. Nyuma ya Venezuela, Iran niyo yari itahiwe kugira ngo petrol yabo igenzurwe kandi niba izanagurishwa igurishwe mu madolari. Ibyo nta nubwo kandi bigarukira muri Iran gusa, kuko ubu ngira ngo ni ingabo za Amerika kandi zageze muri Nigeria, igihugu cya Afurika gifite petroli nyinshi. Nta nubwo bizagarukira kuri petroli gusa, bizasatira n'ubundi ku bukungu bwose bushakirwa munsi y'ubutaka. Akaba ariyo mpamvu kandi ibisubizo by'intambara ya Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC birimo gushakirwa i Washington DC, aho bashaka cyangwa se badashoboye no kucyumva mu mizi yacyo. Rero inasi za Mossad n'ibyitso byazo muri Iran bitwaje ikibazo cy'ubukungu, ihenda ry'ibikenerwa by'ibanze ndetse no kubura ikwifaranga mu baturage, circulation monétaire, bagurukiza abaturage kwigaragambya. Ibyo bizahaza cyane leta ya Iran kugeza amagingo yangaya, ariko bikaba kandi bimaze kugaragara ko imyigaragambyo idahagije kugira ngo ihirike ubutegetsi bwa Iran. Ubu rero ukoze ubusesenguzi nyabwo, Amerika gutwara ubwato bwayo n'abasirikare benshi hafi ya Iran ntabwo bisobanura ko Amerika ishaka intambara, kuko nubwo Amerika kandi iri kure ariko ari ingaruka zayigeraho, haba mu bukungu, diplomasi, ni ukuvuga na influence mondiale, ndetse n'igisirikare cyayo kiri muri ako karere cyagerwaho n'izo ngaruka. Ibi byose ni ibitera Amerika kandi gutekereza kenshi kuri iyi ntambara, ahubwo kiriya ni igitutu barimo gushyira kuri Iran ivuye mu ntambara y'iminsi igera kuri 12 yayizahaje ikanayitwara byinshi byaba mu mafaranga cyangwa se mu mbaraga za gisirikare, kugira ngo barebe ko yaca bugufi bakayibonaho ibyo bayikeneyeho hatanize kubaho intambara. Ibyo bayikeneyeho cyane ni uguha amahoro Israel, guhagarika burundu umushinga w'intwaro za kirimbuzi, gusenya imitwe ishamikiye kuri Iran yemejwe nk'imitwe y'iterabwoba, Hezbollah yo muri Liban, Houthi yo muri Yemen, Badr Organization Iraq n'indi myinshi, yo guhagarika inkunga yayo itera Hamas. Kuri ibyo akiyongeraho kandi ikibazo cya petroli yayo ikwiye kugurwa mu madolari, nk'uko Leta z'Ubumwe za Amerika zikomeza kubishima.